ای بابا با کجا؟ амр гирифтам ки дар ин шаҳр дохил шавам, 1000 нафарро ба қатл расонам. باستوی تو در حقیقت بی‌رحم بودی. گفتی 1000 نفر رو به قتل میرسانم، 20,000 نفر رو به قتل رساندی. من 1000 нафарро ба қатл расондам. боқӣ монда аз ваҳм фавтидам. حالا هم که باشد با وهم و واهمه دادن نشوید هموطنان عزیز. در حق صدای امید با دعا باشید.